Katapultura. Pandemija i zatvorenost mnogim su umjetnicima bili prilika da u miru smišljaju nove projekte, osmišljavaju nove načine izvedbenih mogućnosti i istražuju vlastite kreativne potencijale. Prvog baleta zagrebačkog HNK Đorđe Stanču, zahvaljujući stanci od baletnih nastupa, više se posvetio svojoj drugoj ljubavi, glazbi. Iako je već i prije radio glazbu za pojedine predstave i filmove, prvi veći zalogaj bila mu je predstava Izlazak Vesne Mačković, koja se sinoć premijerno izvela u Kulturnom centru Travno. Ovo mi je do sad najveći projekt, prvi soundtrack, a to je sve bila ljubav prema glazbi, tak je počelo. Ja se već jako dugo bavim glazbom, uvijek sam radio za sebe, da sebe zadovoljim. Onda sam nekako sasvim slučajno napravio glazbu za jednu predstavu u Italiji i od tamo je krenulo. Jer su me svi pitali da li imam CD i albume, ja nisam ništa imao. I onda na kraju, mic po mic, sam se puno educirao po tom pitanju. Shvatio sam da bi to mogao biti moj idući posao, moja iduća karijera. Obožavam to raditi i za sad je super sve. Redateljicu i multimedijalnu umjetnicu Vesnu Mačković upoznao je sasvim slučajno. Moj dugogodišnji prijatelj i kolega Sven Kaponi me zamolio prošle godine da mu napravim glazbu za jedan dokumentarac. Ja sam mu rekao da mu ne želim pokvariti film i na kraju Vesna je rekla da napravim za cijeli film glazbu. Dopalo joj se i sad evo na drugom smo projektu već. Đorđe Stanču ovom je predstavom imao svoj veliki izlazak u svijet glazbe. Kako ju je stvarao? Meni svaka riječ priča nešto i ja apsolutno po svakoj riječi i uputi koju dobijem od Vesne Mačković, tako i pišem glazbu. Ako dobijem tekst, onda svaka nota će pokriti svaku riječ. I to je sve. Jednostavno zapravo. Priča, to je najbitnije. Kad dobijem priču, onda znam što ću pisati. Baletan Đorđe Stanču predstavio nam se kao izvrstan skladatelj, a ugledna koreografkinja suvremenog plesa Mirjana Price, koja je prošle godine proslavila 50 godina umjetničkog djelovanja, nakon dugog je vremena zaplesala pod tuđom koreografskom palicom. Izlazak je naime koreografirala Josipa Štulić. Pa dobro je bilo, sve je vrlo jednostavno, a ja sam se prepustila. Davno nisam bila s ove strane pozornice i prepustiš se, ne razmišljaš, nego se prepustiš, pa drugačije. Ne, ovo si uvijek gledaš šta kako i to. Ovo sam se stvarno prepustila i zapravo taj izlazak je meni bio šetnja od mog stana u centru do Travnog svaka subota. 1 sat šetnja, znači izašla sam i to mi je bio super zadatak. Onda je bilo par sati probe i onda natrag. Vesna Mačković htjela je napraviti predstavu o starosti, kako bi srušila predrasude o nemogućnostima starijih osoba. Na audiciju je pozvala osobe starije od 60 godina. Odabrala je 10 izvođačica, među kojima je Mirjana Price, jedina profesionalna plesna umjetnica. Vidjela sam na mailu od Upuha kao poziv za honorirane radionice. Bio je lockdown, bilo mi je dosadno, pa sam se javila. Oni su rekli nek se javim i tako je to krenulo zapravo. Pitali su šta znam. Ja sam rekla pa plesati, koreografirati. Jako tvoje meno ruževo. Izvođačice su poziv na Vesnine plesne radionice jedva dočekale. Nakon višemjesečne zatvorenosti, konačno su, kako kažu, prodisale. Đurđa Štefanec, Branka Dragičević i Mirjana Miljković. Zapravo sam htjela nekakvog kretanja. Znate, ona kad je ovo počelo, nisi si imao baš sad se događaju stvari koje kuda, ali mi kad smo počeli ovdje raditi, bio je totalni lockdown, nikud ništa. Mi smo tu isto bili sa maskama i odvojeni jednih od drugih i držali smo se razmaka, ali smo ipak nešto radili, ipak smo se malo vidjeli, družili, tako da evo, to je bio motiv. Ja inače sam u ovim Maksimirskim mažoretkinjama, kako smo imali sad tu pauzu zbog ovoga svega i tak jednostavno sam si zaželjela i kad sam čula kad me kolegica koja je isto mažoretkinja, pa je ona to vidjela negdje objavu, onda me je nazvala, veli čuj, veli ima neke za nas ovo, ono hoćeš, jel kak ne bi, ja sam uvijek za ovakve stvari. Mene to veseli. Rekla sam već Vesni da sam na nekakvom križištu putova. Znači jedan dio
mog života i načina života je završen. Još uvijek sam u radnom odnosu, ali udaljili su se neki ljudi koje sam jako voljela, s koje sam bila jako vezana. Kad se već skupila i od korona i potres i ta neka emocionalna bol, tražila sam izlazak. I onda sam se prijavila i prošla sam audiciju i dalje sve je povijest. Uz to napominje Đurđa Štefanec. Mislim da smo svi prolazili svoje granice. I granice, znači nikad nisam glumila sam. Pjevat uživo, mislim katastrofa, to mi je bilo nepojmljivo i to sam napravila. Pjevala i plesala, ne znam uopće, nemam riječi, evo. Branki Dragičević, to je izlazak iz zone neslobode u kojoj smo bili ne svojom krivicom bačeni. Stoga joj nije bilo teško nastupati i sa štapom. Je, zato što je mene odmah skoro nakon druge ili treće probe me ulovio takav gadaniš, ja da sam završila na injekcijama i na masažama i na tretmanu i tak dalje. Onda jedan dan mi bude bolje, drugi dan me zgrabi opet i onda malo pazim i onda mi je ovo sigurnije jer ima dosta tu recimo ovog koračanja, to mi noge jako nabijaju, onda mi to smeta. Ti si meni moja slatka najdraža, moja slatka draga pruženka. Predstava je nastajala na subotnjim radionicama u kojoj je svaka izvođačica povjerila dio sebe. O te divne plaže sunčane. Svako od nas je pokazao ono što voli raditi, čemu uživa. Neke djevojke izvrsno pjevaju, kažem djevojke jer mi smo zapravo još uvijek djevojke. Neke govore jezike. Evo, ja sam slučajno ta koja mogu dugo mirno sjediti u nekim položajima. Sam nekad malo više vježbala jogu, sad malo manje. I meditiram. Tako da je svako od nas radio nešto što je znao, čemu je bio dobar i to je bio naš doprinos. Ali kako će se to uklopiti? Kako će to režiserka sve skupa spojiti u ovu jednu neobičnu predstavu koja zapravo predstavlja jedan mali bunt? Ja to doživljavam i kao bunt generacije koja ne želi otići samo tiho. Hoćemo otići glasno, uz pjesmu, uz ples i sve ono što znamo i što smo davali da možemo još uvijek dati. Eto. Najprvo kad smo došli onda je svako nešto, ajde pokaži što znaš, kaj ti je najvažnije. A ja inače volim strahovito pjevati, to je meni tiha patnja, neispunjena želja. U drugom životu mislim da ću biti operna pjevačica. Tako da tu smo najprvo svaki nešto, kolegice su nešto recitirale i tako simo tamo, ja sam nešto otpjevala i tako da je to sad umetnuto. Još sam rekao, to bi ja najrađe bi ja to odfučkala, a ja jako dobro znam fučkati. Tako da to mene veseli. Baš nikad nećemo dati umrtviti, utišati, slomiti, ukopati. Kroz male osobne priče predstava verbalno i neverbalno progovara o jednom vremenu koje je prošlo. O tragičnoj sudbini mnogih osoba treće životne dobi koje su nakon završetka radnog odnosa bačene na prosjački štap ili na čiji metak gramzljivo čekaju članovi rodbine. Izuzetno poetičan, emotivan i dirljiv, pritom je monolog Mirjane Miljković. Evociranjem na pojedine kulturne događaje vodi nas na put kroz vrijeme, a pritom oštro osuđuje odnos društva prema starijim osobama i iskazuje svoj bunt prema tome. Vesna je rekla da napišem nešto kad je podijelila uloge i ona mi je rekla da ću ja biti starica osamljena u staračkom domu. Meni je to bilo užasno na početku, starački dom, pa starica i ovako. A onda sam se mislila, pa ajde ja to iskoristim i kažem ono što mislim o cijeloj situaciji i odnosu prema starijim ljudima i da evociram. To mi je bilo katarzično jer sam se prisjetila svoje mladosti. Bila sam prije nekoliko dana dok nije bila zatvorena izložba Ratka Petrića, pa sam pročitala kako su ga užasno napali zbog ove izložbe poklonstva Bogu Erosu. Znači u ono vrijeme, 76. godine. A prijateljice i ja smo stajale u Praškoj i njoj je bilo neugodno ući. Ja sam rekla, idemo. A on je onakav markantan sjedio i onako iznenađeno nas je pogledao kad smo ušli. I meni je to bilo divno, zato što je bilo provokativno. Ne daj se,
Draga prijateljice, ne odustaj od snova. Pobuni se. Opet ćemo se smijati zajedno. Mi, djeca sunca, cvijeća i slobode. Pa onda taj Anima Fest i to jaje, znači Bugarska je baš bila iza željezne zavjese i to je bio, znači, animirani film, idu jaja po traci i sad ih žele crveno farbati ili plavo i svi dopuštaju ono. Jedno to jaje bježi i niti jedna boja ga se ne hvata i to mi je ostalo ovako u sjećanju. I to ste jaje jako onda lijepo spojili sa pričom o starosti. Pa da, nešto bih voljela, znači ovog Dylana Thomasa i o toj starosti koja praska i plamti, koja se ne da. Taj starost koju mnogi bi željeli da smo onako krotki, ponizni, da smo klecavi, da molimo milost. Pogotovo recimo žene, one su izložene dvostrukoj diskriminaciji, dobizmu i seksizmu. Tako ja to nekako sam napravila kao i neku borbu protiv patrijarhata. Meni je žao mladi. Jako mi je žao. Morat će popravljati. Za nama. 10 izvođačica hrabro izlaze na pozornicu i bore se protiv patrijarhata i predrasuda o starosti. Slave život i njegovu ljepotu, uživaju u druženju i konačnom izlasku, ali se i pitaju što je njihova generacija ostavila mladima. Predstavu prati i video projekcija na kojoj su prikazani kratki dokumentarni isječci s radionica, a pojavljuje se i 11. izvođač, tajanstveni stariji muškarac. U programskom letku otkrivam da je riječ o Peri Kavgiću, 90-godišnjem umjetniku koji se bavi, kako piše, umjetnošću trajanja bez velike pompe. Njegov performans, izlazak post festum, gledat ćemo sutra u 20 sati u Muzeju suvremene umjetnosti. Predstavu Izlazak možete pogledati još večeras u 20 sati na zagrebačkoj sceni Travno, a entuzijastičnim izvođačicama želimo da nastupaju i u idućoj kazališnoj sezoni, te da se umjetnošću bore za dostojanstveni život starijih osoba. Na kraju još jedne katapulture, ugodan ostatak dana žele vam ton majstor Daniel Turk i urednica Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Do slušanja.